wewe ganza sha ganza iki telefone banana kivaye ganza nze nyamagaze sha wanzonze aha wanzonze aro ye aro wanzonze ye umeze utese Hello. What do we have? Nemeze neza shushube. Sheri, none za ko numvuga nk'umuntu wahazi bigage byagenze bite? Waretse tugahura se ko naragukumbuye. Ahubwo sheri, ako kantu ko guhura ko ni sawa cyane. Yesu! Ariko sheri, nubwo tutarahura ariko ngiye rwose mfite amatsiko yo kumenya ukuntu ubundi usute. Sheri. Ngo ndasute ndi inzobe cyane bya danje tu. Ahubwo wowe uzikari ngiye Miss wa Ethiopia man. Jesus is Lord! Ibyo guhura waretse tugahura kuri kaga poste de sante kararuguru hari ikibazo. Yeah, okay. Samura nari uze kuza duhura. Uyu wenda mutsindi. Ama telefone yanjye nahereka. Ibintu ntazi. Ntabwo nzi gahunda zayo. Ese bimeze bi? Ni sawa. Ahubwo se garafure ugiye? Hano ngiye ku kibuga habaye akamaci. Habaye akamaci. Uriya rero ngiye nuko utabizi garafure ngiye guhura n'icyana cy'inzobe y'umwakaka. Ni inzobe neza. Ambwiye yuko bazari na Miss wa Ethiopia. Irarira. Wega fifi kabaka. Kararwaye rumeze nk'urwo mu nkono. Ariko ubundi ari kiruta ngiye guhura n'umwana. Umva yambwiye ko ari wo muri Ethiopia. Miss. Wow, reka nze ngwerekeze ubwo match reka nyihorere wenda nanjye wabona mpatuye cyane. Wena ahubwo ako kantu umva garafure ahubwo nawe nubera iniga. Nakinza ahubwo tugende. Tugende. Run. Boom. Mbano garusamirizi wasaze. What do we have this? Wayikize. Utambwira ko ari uriya ndebe usumba agasumba shamba. Reka. Jewe undi mwana ne turamuzi wasuri urabona asa n'abanya Ethiopia. Ubwire rero niba ushaka abanya Ethiopia. Sisi hano ngano muri script post de santé. Nahanga reka tugende. Reka mbe niganiriza. Ariko wajyu tugende. Aha, reka njye kwira abanya Ethiopia banye ndabona imitego yarushimwa ntayishobora. Igenda nanjye reka nsigaye mpanganye nabyo. Yenge umwana w'Kigali giye guhura none haranyemera neza n'ikifungo ndiho. None se umuntu amwe ngo turora no kuri poste de santé. Ari hehe ko nawe ndeba? Ari hehe ko nawe ndeba? Umeze utese? Nemeze neza. Amakuru se? Amakuru ari. Ese ko numva uvuga urushi rw'abagabo? Cyane ko mvuga. Kandi wambaye ijipo. Niko mvuga tu. Nanjye rero nyene ninje guhura n'akana hano k'akametisi. Babasha kubasamba. Ariko ndi kubona nakabuze. Nabakabuze? Nakabuze rwose. Nakabuze. Yambeshye ngewe. Yakubeshye? None ndamureba namubuze. Yakubeshye? Ariko ngewe nago natinda reka ngiye mpamagara ndumva kuguma hano byandenze. None se? Ngiye guhamagara? Ngiye guhura n'akana. Nurase n'ikifungo ndiho. Kirava nacyo wenda nanjye uraniza. Reka nshishemo wenda. Abona wenda sha. Wafunze icyo gitelefone cyawe ko kimo kiranderanje. Kivuye hora. Yamaye. Reka.
ese arimo arankupa akashana sha ni wowe sha cyangwa ni wowe sha wandaje amajoro ni wowe uzikariwe ni wowe se akumira n'ikorasi rya rwamara ko Supposed to hear this. rebera abametisi b'iki gihe none se wacuhuje ukareka kugira reka sha yewe gawe abametisi b'iki gihe basigaye basa n'abanyasenegali ndabibonye